वाटसुराचो सांगाती ताचे जेवण ताचे बोड सोमी जेजू वाटसुराचो सांगाती ताचे जेवण ताचे बोड सोमी जेजू Hore porvotarami Elias nobi sarki Lamaro kadun vechi Koshi ketna pautoli Vatsuracho sangati ताचे जेवण ताचे बोड सोमी जेजू वाटसुराचो सांगाती ताचे जेवण ताचे बोड सोमी जेजू 40 दिसांचो रस्तो वयर दोंगरार पावपाक उरलो भुकेचो गेलो हुस्को वाटेर किरासा पडलो वाटसुराचो सांगाती ताचे जेवण ताचे बोड सोमी जेजू वाटसुराचो सांगाती ताचे जेवण ताचे बोड सोमी जेजू वाटसुरांचो सांगाती जेजू एकसुरांचो सांगाती जेजू आमचे बरोबर तो वाट चलता पुनर्जीवन जाल्लो जेजू ताचे बरोबर वाट चलप म्हणल्यार एक व्हड भाग वो तो आमचे बरोबर वाट चलूंक येवप म्हणल्यार आमकां एक व्हड भाग भोव पवित्र साक्रामेंतान पुनर्जीवन जेजू हो पळयाचेर जाला तुजे आनी म्हजे बरोबर वाट चलूंक यात्रा करूंक ही इज देयर टू बी विथ अस ऑन अ जर्नी to be with us as we walk. हे सांजे ह्या आमच्या सुम्या बरोबर ही आमची वाट चलूंक ओ ताका आमचे वाटेर बरोबर घेवंक हे सांजेर भोव पवित्र साक्रामेंता मुखार येवंक आमकां भाग फावो जाला देखून ताका दिनवासुया आर्गां दिवया सगल्या मनान सगल्या काळजान सगळे खुशालकायेन सगळे उमेदीन ताका नमस्कार करून ताका बोजूंक ताका वंदूंक ताका किर्तूंक आमी तयार जावया लेट्स बी प्रिपेर्ड दिस इवनिंग टू बी विथ हिम टू वर्शिप हिम टू प्रेज हिम एंड थँक हिम टू अडोर हिम He is with us on our journey. आमचे यात्रेन तो आमचे बरोबर आसा हेंच सोत मानून घेवन आमची मान खोल भागावन सगळीं आमी ताका नमस्कार करुया लेट्स bow our head in adoration.
वाटसुरांचो सांगाती ताचे जेवण ताचे पोट सोमी जेजू वाटसुरांचो सांगाती ताचे जेवण ताचे पोट सोमी जेजू सगली महिमा सगले वंदन सगली स्तुती तुकाच फावो आमच्या जिविताचे दर एके घडयेचो राजा तूं यू आर द किंग ऑफ एवरी मोमेंट ऑफ आवर लायफ आमच्या जिवितांत जें कितें बरें जावं वायट तुज्या हातांतलें येता Yes, Lord, it comes from you. All that happens in my life, may we call it good, may we call it bad, it comes from you alone. You give us the gift of goodness. At times you allow the bad to happen. बरेपण तुजे कडल्यान येता केदना केदनाय वायट आमचे सवें घडूंक तूं फावो करताय विस्वास धरता हांव दुनिया की हे आमचे वाटेर तूं आमचे बराबर आसाय तूंच तें घडूंक दिताय आमकां जाय तसली वाट न्हय पूण तुका जाय ते वाटेर तूं आमकां व्हरताय कित्याक तूं आमचो गवळी यू आर आवर शेपर्ड and you know the best way even if that way looks to be at times full of thorns full of stones even if it looks rough or maybe it is a very narrow road. If we allow you to lead us, then it leads to life. वैसोमिया सोत मानता आमी तूं दाखयताय ती वाट बरेपणाची ती जिविताक पावयतली वाट कांट्या खुट्यांनी पासून ती बोल्लली आसत जाल्यार वो थोडी पावटी ती खूब वशीर आसत जाल्यार वो अवघड दिसता जाल्यार ही वाट तुजी ते वाटेर जर तूं आमकां व्हरताय जाल्यार ती वाट दुबाव विरेत जिविताक पावयतली तूं आमचो सोमी हे सांजे दुनिया तुज्या पांयाशी आमी आयल्या तेन्ना संवसारभर आयज भलायकेचो दीस वर्ल्ड हेल्थ डे आख्या संवसाराची भलायकी तुज्या पांयाशी आमी दवरता तुका बसता तुका नमस्कार करता आसतना तुजे बराबर वाट चलता आसतना आमच्या आख्या संवसाराची भलायकी तुज्या पांयाशी आमी हाडटा Lord, as we celebrate the World Health Day today, we place at your feet the health of every person in this world. We place at your feet the health of the ecosystem. We place at your feet the health of the society, our thinking, our desires, our way of life. And we adore you and we worship you. तुका नमस्कार तुका वंदन तूं आमचो सोमी
तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। जहाँ जहाँ है हरियाली, वहाँ मुझे तू लिए चला। जहाँ जहाँ है हरियाली, वहाँ मुझे तू दिए चला। तू है स्वामी, तू चरवा, चंगा है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। जहाँ दिव्य सत्य की छाया, वहाँ मुझे तू लिए चला। जहाँ दिव्य सत्य की छाया, वहाँ मुझे तू लिए चला। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। जहाँ नहीं है डर कोई, वहाँ मुझे तू लिए चला। जहाँ नहीं है डर कोई, वहाँ मुझे तू दिए चला। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा।
Journey with the Lord. सोमिया सांगाता यात्रा. ह्या वेळार ह्या पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू वांगडा खुशालकायेनी यात्रा करूंक आमी तयार जावया. आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया आख्या संवसाराची भलायकी. आयचो दीस, द वर्ल्ड हेल्थ डे. A few thoughts as we bow in adoration before our Lord, the Lord of health, the Lord of our life. What does health mean to you? For many people, it is the foundation to do the things in life they love, to enjoy the company of others, to work, to play, to learn, to laugh. Health is life. So many people have lost their health in the past year, but they have lost so much more: their jobs, their ability to see their families, to travel, to live life. And more than 2.7 million of our sisters and brothers have lost their lives, and we have lost them. The hard truth is that some of those people died simply because they could not get the care they needed because of where they live or how much they earn. Inequality is not a new problem, but COVID-19 has brought it into sharp focus. The pandemic has pushed an estimated 120 million people into extreme poverty. It has significantly increased gender inequalities, with more women than men leaving the labor force. And as we speak, rich countries are vaccinating their populations while the world's poor watch and wait. Health inequalities are not just unfair, they make the world less safe and less sustainable. So, as they build back from COVID-19, it's vital for all governments to invest in better health services and remove the barriers that prevent so many people from using them, so more people have the chance to live healthy lives. This World Health Day, we're calling on you to use your voice and your vote for a fairer, healthier world. आमची जण एकल्याची भलायकी ह्याच जेजूच्या हातान. आमकां जण एकल्याक होच आमचो सोमी, आमचो गवळी आपणाचे वाटेर, खुशालकायेचे वाटेर, भलायकेचे वाटेर व्हरूंक सोदता. आयची आमची यात्रा आमी सुरू करता आसतना ह्या वेळार जेजूचेर नदर दवरून उगडास करुया. जी सगळीं कोण बरी नात, जांची भलायकी बिगडलेली आसा, जी कोण हॉस्पिटलांनी आसात, जी कोण घरांत पडलेलीं आसात, जी कोण इलाज न जावन रस्त्याचे देगेर पासून आसरो सोदतात, व जी कोण आमची मोगाची मनशां जांकां आमी वळखता, जी कोण आमच्या संबंदांत आसात, भलायकी तांची पिड्यार जाल्या.
जावं ती भलायकी कुडीची, जावं मनाची, जावं काळजाची. Let's bring to our mind. Let's bring them to the feet of Jesus. All those who are sick, those whom we know, those who are related to us, those who are in the hospitals, those who are in their homes, those who have fallen sick and are even at the roadside. भलायकी खंय तावन येता, कोण दिता? दुबावविरेत तोच रोचणार जाणें आमकां रोचल्यान. कित्याक दुयेंस ताणें रोचूंक ना, पण आमच्या पातकाक लागून दुयेंस भितर सरला. ती मरणाची सुरवात. आमच्या नियाळाक पयले सुवातेर आमच्या घरांत एक नदर मारुया. बरी भलायकी जरी तर आमकां मेळटली जाल्यार आमच्या घरांत नितळसाण आसूंक गरज. आमच्या घराची भोंवतणी साफ आसूंक गरज. Cleanliness is next to godliness. रोचणार देवान जरी तर आमकां रोचल्यान नितळ निर्मळ जिवंक आमकां आपयल्यान. जिविताची वाट ती. तुजें घर, तुजी भोंवतण, your home and your surroundings, have a look. मार नदर. जरी तर तुजी भोंवतण साफ आसा, तुजें घर साफ आसा, जरी तर दुयेंस हाडपाचें कांयच थंयसर ना देवाक आर्गां दी, पूण जरी तर तुज्या घरांत साफाई ना, दुयेंस पसरपाची शक्यताय आसा. देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ द सिकनेस in your house or in your neighborhood, in your surrounding. कौन जवाबदार? Who is responsible? Don't show your finger, don't point your fingers to others. कौन जवाबदार? हें घोडे गरजेचें न्हय, पण दुयेंस पसरावपी कचरो, दुयेंस पसरावपी हळशीक जरी तर तुवें आसा ती सगल्यांक लागतली. ती घडये जावं तुजी बेजबाबदारी वा आनी कोणाची बेजबाबदारी, ती सगल्यांक दुयेंस दितली. तूं रावताय ते भोंवतणीन, द कॉलनी दॅट यू लिव इन, द वॉर्ड दॅट यू लिव इन, how is the waste disposal? कचरो उडोवपाची कसली पद्दत? आमच्या कुजनांतलो आनी आमच्या न्हाणींतलो चिकोल वो उदक खंय वता? What are the modes of the effluents that go out of our houses, from our washrooms, from our kitchens? खंय सोडलेली आसात आमची पायपां, जातूंतल्यान आमच्या घराचो चिकोल भायर सरता.
हांव जबाबदार काय? ज्या जाग्यार तूं रावताय, ज्या वाड्यान तूं रावताय, मारीक पासय जेजू मुखारूच बसून जेजूच्या हाताक धरून वच तुज्या वाड्यान आनी पळय ते जागे ज्या जाग्यांचेर दुयेंस पसरपाची चड शक्यताय आसा. देर इज मोर पॉसिबिलिटी ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ सिकनेस, हेल्थ हॅझर्ड्स. The overflowing septic tanks, the piles of garbage, घोडे पयली नदर आमची पंचायत कितें करता, सरकार कितें करता, कामदार आसात ते कितें करतात. केन्ना आमी विचारतले हांव कितें करता, वॉट एम आय डुईंग अबाउट इट. एम आय ओनली पेईंग and just go on creating the waste and expect somebody else to clean my dirt. हांव कचरो करीत वेता, उडयत वेता, घोडे पयशे आसा म्हजे लागीं पयशे भरता आनी रावता आनी कोण म्हजी घाण साफ करतलो. मार पासय जेजू बराबर तुज्या वाड्यांत. तूं जंय रावताय खंयचे जागे निवळ जावपाकूच जाय. भलायकेचेर आड वेतात त्यो आमच्यो सुयो बंद जावपाकूच जाय. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू तुजे बराबर चलता. दुखी जायनाका, खुशाल जाव. बी हॅपी, बी jubilant, because the reason Lord is walking with you, even if it is in a dirty environment that needs your attention, walk with him. जेजूची उतरां पवित्र पुस्तकांतली आमच्या कानार सादोवचे आदीं इल्लोसो वेळ उगीच राव. पळय जेजू, लूक एट हिम इन द मोस्ट ब्लेसड सॅक्रमेंट and tell him what you want to do, what you are willing to do. तूं कितें करूंक तयार आसाय. जेजूक सांग. पयल्यावर न्हय पण तुज्या काळजांत तावन सांग ताका. बरी भलायकी तुजी, तुज्या घरच्यांची, तुज्या शेजाऱ्यांची आनी तुज्या समाजाची सांबाळूंक तूं कितें करूंक तयार आसाय. वाटसुरांचो सांगाती ताचें जेवण ताचें बोड सोमी जेजू. वाटसुरांचो सांगाती ताचें जेवण ताचें बोड सोमी जेजू. आमचे काळजाचे कान उक्ते करूया.
आमचे काळजाचे दोळे उक्ते करूया. पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां आमच्या कानाचेर ह्या वेळार सादून दी. आमच्या दोळ्या मुखार ती येवूं दी. जेजू बराबर वाट चलताले त्या शिसां बराबर आमी चलया. वॉक विथ देम. बी वन ऑफ द डिसायपल्स हू इज वॉकिंग विथ जीसस. What manner of communications are these that ye have one to another, as ye walk and are sad? Art thou only a stranger in Jerusalem, and hast not known of the things which are come to pass there in these days? What things? Concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet, mighty in deed and word before God and all the people, and how the chief priests and our rulers delivered him up to be condemned to death and have crucified him. But we trusted that it had been he which should have redeemed Israel. And beside all this, today is the third day since these things were done. In today's gospel, there are 4 teachings we can learn from. As the 2 disciples walked to Emmaus, they were approached by Jesus, but they failed to recognize him. Why was it so? It was because their faith was not strong enough. When our faith is strong, only then our minds are shined by the truth of God's word. When our faith is not strong, our pride makes us spiritually blind, and we don't even realize that God is with us. He is right next to us. The second lesson we learn Jesus presented himself as a stranger to the 2 disciples. The 2 men were disciples of Jesus, and now was the correct time to prove how truly they were his disciples, because Jesus said, "Love your neighbors as yourself." Treat everyone, treat every person, no matter what they say to you, no matter how they look, as if you are interacting with Christ. Love one another as I have loved you.
third lesson we learn, the two disciples invited Jesus to their home and to eat dinner. God's presence we may not recognize it quickly sometimes, but it is this presence that makes us desire to be with Him. We then come across the most important verse in today's gospel. Jesus took the bread, broke it, and said the blessing. And it was after this blessing that the disciples truly saw Jesus as He. Jesus wanted to open the eyes of His disciples to show them how poor they had become, to show them how much grace and power is there in His body and blood within the Eucharist. The fourth and final lesson we learn from today's gospel is when we receive Jesus through the Holy Eucharist, our hearts are inflamed with love for Him, the same way His heart is always on fire with love for us. We see it as the disciples say, weren't our hearts on fire as we walked to Emmaus and the scriptures were revealed to us? Dear Lord Jesus, open the eyes of our heart, because we want to see You. We want to be in Your presence. वात्सुराचो सांगाती ताचे जेवण ताचे बोर सोमी जेजू वात्सुराचो सांगाती ताचे जेवण ताचे बोर सोमी जेजू.
The road to Emmaus was 11 kilometers away from Jerusalem. That's quite a far distance. A distance in today's world we would not usually walk. Must have taken the disciples around 2.5 hours to walk that distance. They must have been tired themselves when they started. But when Jesus joined them, I'm sure they were inspired by this company that they had on their walk. I can only imagine 2.5 hours of Jesus talking to me and explaining to me everything in the Bible. There's so many things that we find hard to understand, and those are the things that Jesus explained to them that day. I'm sure they wanted to spend more time with Jesus, and that's why they invited him over for a meal. But even though they invited Jesus, Jesus gave them the meal. He gave them his body and blood, like he gives us every single day. By this time, it might have been late in the evening. The disciples might have planned to go to bed. But after what they experienced, they had to share it with others. And so, by the strength of the meal that they had with Jesus, they run back to Jerusalem, another 11.5 kilometers. They run to give the good news to the other disciples. In my life, how often do I sit in silence and give time to Jesus so that he can explain to me what I do not know? How often do I search for answers everywhere but forget to walk with Jesus? In our lives filled with noise, even our travels from one place to another, we blast the radio on full volume. We could give that time to Jesus to speak to us, to accompany us on our journeys. Even though our journeys are very short, just 15 minutes or half an hour. Am I willing to share what Jesus explains to me with others? Am I willing to take the trouble
of going to the other person and sharing it with them. Do I accept the invitation of Jesus to dine with Him? He calls us every day. Do I come? Do I go about my day with the strength that He gives me? Or do I frantically look for strength everywhere else and then end up tired? Let's give Jesus more time in our days. Let us fill the in-between, all the intervals that we have, the breaks that we take, with Jesus instead of a despairing world and all the news that comes with it. Let's give Jesus the place He deserves in our life. That is the first place. वाटसुराचो सांगाती ताचे जेवण ताचे पोट सुमी जेजू वाटसुराचो सांगाती ताचे जेवण ताचे पोट सुमी जेजू वाटसुऱ्याचो सांगाती ताचें जेवण आनी ताचें बोल सोमी जेजू भोव मोगाल जेजू आमच्या गोंयांत वा आमच्या भारतांत आमी जायते दीस पाळटा. मदर्स डे, फादर्स डे, एनवायरमेंटल डे आनी हेच भाशेन आयज आमी आख्खें गोंयभर वर्ल्ड हेल्थ डे मनयता. जायते पावटी हे दीस जे आमी मनयता ते फकत उतराचेच जाला वो एक देखावो कसो जाला. आयज जेन्ना आमी वर्ल्ड हेल्थ डे मनयता तेन्ना खरेंच आख्ख्या संवसाराक तुजी गरज आसा. खरेंच ह्या संवसाराक मागण्यान वगत सारपाक गरज आसा. खरेंच ह्या संवसारान एकामेकाचो हुस्को करूंक कोच्च्याची गरज आसा. एकामेकाक आदार दिवपाक गरज आसा. कोरोना व्हायरस हें दुयेंस आख्ख्या संवसाराक शिपडलां. आनी सगळ्यांक खबर आहा ते प्रमाणे
ह्या दिसांनी केसीस वाडत आसात. आयच्याच दिसा 523 केसीस. बो मोगालो जेजू, आयज आमी वर्ल्ड हेल्थ डे मनयता तेन्ना न्हूच एक दुयेंसाचें चिंतूंक, पूण साबार दुयेंसां ह्या संवसारांत दिसान दीस उबरतात. तांचेरूय आमी नदर मारची गरज. जायते आमचे तरणाटे लेगून एल्कोहॉल आनी टोबॅको हाका एडिक्ट जाल्या. तांचे पासत आमी मागपाक गरज. तांकां बरे वाटेर हाडपाक आमी प्रयत्न करूंक गरज. आनी एल्कोहॉल आनी टोबॅको हाचें कन्जम्पशन आमच्या गोंयांत देंवोवपाक वावरूंक गरज. मलेरिया आनी डेंग्यू ही दुयेंसां किमसांव वरवीं शिंपडटा. जायते पावटी ही दुयेंसाक आमी अंडर एस्टिमेट करता. बारीक जोर, बारीक दुयेंस, पूण आमकां खबर आसा ही बारीक दुयेंसां लागून कितलीं आमचीं भावां भयणां सोंपून गेल्या. हें बारीक दुयेंस कितलें खतरनाक हाची म्हायती आमी शिंपडावपाक गरज. दर एक म्हयन्याक ट्युबरकुलोसीस हें दुयेंस जायन जायतीं आमचीं भाव भयणां मरोन वेता. हाचे उद्देशी जायते जाणांक म्हायती ना. आमच्यान घडटा ते प्रमाणे आमी ह्या दुयेंसा वयर म्हायती दिवंक गरज. ब्रेस्ट कॅन्सर हें एक दुयेंस जाच्यो केसीस गोंयांत पासून वाडत वेता, पूण कोण पर्वा करिना. घडये जायते जाणां हाचे वयर उलोवपाक लॉस दिसता. दुयेंस तें दुयेंस. सुइसायड भोव करून तरणाटी जायत्या तरणाट्याचे मतीन हें रोखडेंच येता. मातशी बारीक वस्त आमी तरणाट्या कडेन सोंसूंक जायना. डिप्रेशन, ओवर थिंकींग हाका कितें उपाय आसा काय? एक इश्ट कसो, एक आवय बापूय कशी, एक शेजारी कशी, एक शिक्षक कशी, मोगान एकवटान आनी बरे तरेन आमी एकामेका कडेन उलयलीं जाल्यार तितलेंच पुरो. आनी जायतीं जाणां आमी ही बारीक मोगाची वस्त करूंक फाटीं सरतात. भोव करून आमच्या डिफरन्सीसा लागून हांव गरीब वो हांव पॉश तर हें सगळें दुयेंसा उद्देशी आमच्यान कितें करूंक जाता? We can request in the Gram Sabha meeting
requesting the Goa government to frame rules for the Goan Clinical Establishment Act 2019. न्हूच आमच्या गांवान पूण आख्खें गोंयभर we can ensure that village health and sanitation and nutrition committee meets regularly. न्हूच कमिटी पूण आमी तितून आमचो भाग आमची हाजीरी दाखोवंक जाता ते परी आमचो आदार आनी सहकार दिवंक. Visit the UHC, PHC, CCC of our area to check the facilities available and to find out how I can create health awareness in a society, in a village. हांवें कशे तरेन जागृताय शिपडावंक जाता हाचे वयर चिंतूंक, दुसऱ्या कडेन आदार घेवंक आनी जागृताय शिपडावंक आयज ह्या वर्ल्ड हेल्थ डे समोर ओंपता तेन्ना मोगाले जेजू तुजो आदार हांव मागतां to make this world a better place, to make this world a healthier place. वाटसुराचो सांगाती ताचे जेवण ताचे बोळ सुमी जेजू. वाटसुराचो सांगाती ताचे जेवण ताचे बोळ सुमी जेजू. माग जेजू लागीं चल म्हण तुजे वाटेर. टू वॉक विथ यू ऑन दिस जर्नी ऑफ सिकींग हेल्थ. भलायकेची हे वाटेर चलूंक जेजूक बराबर घेवन चल. तो बराबर आसत जाल्यार कांयच भिरांत ना. पण पातका वरवीं आमी पयस रावत जाल्यार सगलो काळोख, सगली भिरांत. सगली तुजी मागणी ह्या वेळार जेजूचेर तुजी नदर दवरून जेजूक सांग. तो आयकता. ही लिसन्स टू यू. कोणाय पासून मागूंक जाय माग. Seeking for a miracle, ask from him. सगळेचे कोण दुयेंतीची सेवा करतात तांचे पासत माग. जावं घोडे दोतोर, नर्सी, जावं आमची घरचीं जी कोण दुयेंतीची सेवा करतात. ऑल दोज हू सर्व द सीक. वेगवेगळे तरेन in their individual capacity or institutional capacity or as their job
pray for those who serve. Pray for the corporates, business establishments, pharmaceuticals, that they may not make health of people as their business. हेरांचे भलायके लागीं खेळना जावं, आपलो फायदो सोदिना जावं, तांकां फावो ती कृपा आनी बळ दी म्हूण मागुया. जिविता लागीं खिलवाड करपाची वायटांतली वो जिविताचेर आड वचपी पातकांतले तांकां निवार म्हूण मागुया. ह्या वेळार जांकां पेकोवणीची गरज आसा, काळजांत तावन सोत मानूंकची कोण तयार आसात, तांकां ह्या वेळार पेकोवणी फावो कर म्हूण मागुया. हील देम ओ लॉर्ड, touch them, be with them, walk with them. जेजूचो आशीर्वाद घेवन आमकां आमचे वाटेर खरी घटाय मेळटा. ताचो आशीर्वाद घेवंक तयार जावया. Walk with me, O my Lord, through the darkest night and brightest day. Be at my side, Lord. Hold my hand and guide me on my way. Walk with me, O my Lord, through the darkest night and brightest day. Be at my side, O Lord. Hold my hand and guide me on my way. Sometimes the road seems long, my energy is spent. Then, Lord, I think of you and I am given strength. Walk with me, O my Lord, through the darkest night and brightest day. Be at my side, O Lord. Hold my hand and guide me on my way. Walk with me, O my Lord, through the darkest night and brightest day. Be at my side, O Lord. Hold my hand and guide me on my way. Walk with me, O my Lord, through the darkest night and brightest day. Be at my side, O Lord. Hold my hand and guide me on my way. Sometimes the road seems long, my energy is spent. Then, Lord, I think of you and I am given strength. Walk with me, O my Lord, through the darkest night and brightest day. Be at my side, O Lord.
वाटसुरांचो संगाती ताचे जेवण ताचे भोळ सुमी जेजू वाटसुरांचो संगाती ताचे जेवण ताचे भोळ सुमी जेजू देवाने ओजाप केले मन सारके तोठाक जाले देवाचे ओळखून देणे काळी चोगले संतोसले वाटसुरांचो संगाती ताचे जेवण ताचे बोळ सुमी जेजू वाटसुरांचो संगाती ताचे जेवण ताचे